Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман туугандар, бүгүн биз мат темасынын уландырын өтөбүз. Бурунку сабактарда тыбыштардын катары менен окуган болсок, маттарды, эми бүгүн биз башка сөздөрдөгү маттарды үйрөнөбүз. Мына бул сөздү биз мал окуйбуз. Буну хал, нар, шам, сам, бари, али, qadi, hadi, hali. Өзүңүздөр байкагандай бул сөздөрдө алиф жана я маттары кездешти. Кийинки катар калам, салам, жалал, жамал, камал. Имам, хисаб, гулам, габар, тураб. أموال، أحوال، أعلام، أموات، أمراض. كين كيف تقيس؟ إكرام، إعلام، إخلاص، إصلاح، إفساد. عالم، صابر، ماهر، فاتح، صالح، قام، طاف، تاب، طوفي، توبي. كينجسي يقال، يطاف، تتاب، تقوم، يطوف. Mana бүгүн биз сөздөрдүн ортосундагы матты окууну үйрөндүк. Кийинки сабактарда сиздер менен буюрса уландысын өтөбүз.